Lelić, Zimić. Zimić je lepo našel Drobnjaka. Lapornik je poskusil za 3 in zadev. Punjavić, Tratnik, spet borbeni Šentjurčani v obrambi, Milan Sevič gre proti obroču, ni šel sam, namreč podal je do Zimića, ki je zaključil z zabijanjem. Zimić je uspel loviti žogo. No, Zimić pa še v tretje. Zagorac se je zdaj lepo utresel tam Zimića. Zagorac zadeva za 3. Zagorac proti Marasoviću. Vašli meče za 2 in zadeva. Punjavić do Zagorca, ki zadeva za 2. Lelić precejšnje udaljenosti.